الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وهو سميع دعاء المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله ونشكره ولا نكفره ونخلق ونترك من يكفره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونخفت نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك في الكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. Allah Teala'ga hamd seneler maqtovlar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e bizim umut ürlerinden çıkan salavatlar ham selamlar olsun. Onun ardından yergen başta sahabelerine Allah Teala'nın rızalığı olsun. Allah ardından yerip İslam dini boyunca yaşayıp Allah Teala'ga bende bulayıp degen başta Müslüman bendelerge Allah Teala yerler versin. Allah Teala özünün Resulü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aşağı etken selam bilen sizine selamlayayım. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Allah Teala her birlerimizge selametlik, tanışlık, iminlik nasip eylesin. Rahmetinden ve bereketinden ayırmasın. Dünyada da ahirette de turmuşumuzni cennette eylesin. Dünyada da ahirette de turmuşumuzni cehennem gazabından, havf kaderlerden, bela gazalardan Rabbim özü saklasın. Biz Müslümanlarını Allah Subhanahu ve Teala özünün Kur'an-ı Kerim'inde terbiyeli, hem de özünün Kur'an-ı Kerim'inde Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'avanu fil birri ve taqwa ve la ta'avanu fil ismi vel udvan di. Sadakallahu Teala. Bu sözün manası bir-biringizga yardımcı bo'lungiz. Nasada bir-biringizga yardımcı bo'lungiz. İzgilikda ham taqvolikdadir. Ve la ta'avanu, bir-biringizga yordam etuvdan bosh tortsangiz, ya'ni bir-biringizga yordam etmangiz, nasada fil ismi vel udvan. Gunoh amalda ham dushmanlikda. Gunoh amal bilan dushmanlikda biz bir-birimizga yordam etirga yaramay, izgilikda va taqvolikda kerak degan hukm bu oyat-i karimadan chiqar qadrli kardeşler. Ham bizga Alloh subhanahu va taolo bigrak Tatariston sherligini, bigrakdan Boshqirdiston sherliklarini Alloh taolo ko'p masjidlar nasib eyladi. Ko'p masjidlar nasib eyladi. Ham o masjidlar tiyasida mahallalar borliqlar bildi. Ham ko'p kishi shu jirisinde yaşayan vaqtida masjidga borgan bo'lsa da, masjidga yurgan bo'lsa da
күбесе ул мәчетләрнең торышын, ул мәчетләрнең хәлен бик белеп бетермиләр, һәм аңлап бетермиләр. Һәм күп кешеләрдә шушындый бер теге адашу бар, ягъни ялгыш фикер бар. Ул да булса, мәчетләрнең бөтенесен, утын, суын һәм аның торышын, аның хезмәткәрләренә эш хакларын бөтенесенә дәүләт түли дигән ялгыш фикер бар. Шуңа күрә кызганычка каршы кайбер мәчетләрнең хәлләре ярыйна, кайбер мәчетләрнең хәлләре яхшы, кайбер мәчетләрнең хәлләре бик аяныч хәлдә була бирә. Ягъни бик аяныч хәлдә яшәеш итәләр. Шуңа күрә кадерле кардәшләрем, бераз генә күзләрегезне ачасым килә. Ягъни изгелекдә таавун, ягъни изгелекдә бер-беребезгә ярдәм итәсем килә. Нәрсә бу минем изгелекдә ярдәм итүем аңлатасым килә. Бездәге мәчетләрнең күпчелеге алар үзләренең яшәешен алып баралар фақат хәйр садакага гына. Менә моны күбесе белеп бетермиләр. Шуңа күрә, әгәр дә хәйр садаканы бирүчеләр була икән, мәчетнең хәле яхшы дигән сүз. Әгәр дә хәйр садака бирүче булмый икән, мәчетнең хәле начар дигән сүз. Шуңа күрә минем сезгә үгет нәсихәтен әйтәсем килә, һәм үгет нәсихәт әйтер алдыннан бер әйтәсем килә. Мәчетнең төзелешендә яки мәчетнең торышында хезмәтен керткән яки малын керткән кешенең аның изгелеге, ягъни хезмәте дә, аның малы да юкка чыкмый Аллаһ Тәгалә каршында. Аллаһ Тәгалә дөньяда нәрсә бирә андый кешегә? Хезмәтен яки малын мәчет төзелешенә яки мәчет торышына керткән кешегә дөньяда аңа исәнлек, ягъни гарантиясын бирә. Ягъни исәнлеген, югалткан исәнлеген кайтаруны, булган исәнлеген саклауны. Әгәр дә әлбәттә адәм баласы үзенең исәнлеген хәрәк итү өстендә хезмәт итмәсә, ягъни кеше әгәр дә үзен һәр вакытны утка ыргыла икән, бер-ике мәртәбә саклап калырга мөмкиннәр, икенче мәртәбә саклап калып булмаска мөмкин булсын. Монда теге уртача аңлаеш алына, ягъни гади тормыш иткән вакытында исәнлеген, җир йөзендә яшәеш вакытында мәчет төзелешенә яки мәчетнең торышына үзенең хезмәтен, үзенең малын керткән кеше ул исәнлек ала җирендә яшәгән. Ул исәнлек ала. Аллаһ Тәгалә ул бәндәгә исәнлек бирә. Аннан соң икенче бик тә әһәмиятле әйбер, бигрәк тә малын керткән кешегә аның малына Аллаһ Тәгалә бәрәкәт сала. Һәм өченче шулай ук бик тә кирәкле без аңларга тиеш әйбер, ул да булса аның кәсебен хәләлдән итә башлый. Ягъни мисал өчен кеше моңа кадәр сирәк булса да харамга керә торган булган булса, инде мәчет төзелешендә йөри башлады икән, мәчет төзелешендә яки мәчетнең торышын, барышын да хезмәт куйды икән, малын куйды икән, ул вакытта Аллаһ Тәгалә аның ризыгын, аның кәсебен хәләллеккә чыгара үзе. Ягъни аны харам малдан коткара башлый. Кадерле кардәшләр. Аны харам малдан коткара башлый. Менә шундый әһәмиятле әйберләр булар дөньяда гына әле. Ахиратта исә ул кешегә зур йортлар төзелеп куелган. Әле дөньяда яши, аның өчен инде зур йортлар җәннәттә төзелеп куелган. Кемгә исә җәннәттә йорт төзелгән, ул йортка керми калмас дип безнең динебез өйрәтә безне. Ягъни Расулыбыз үзе үгәйтеп калдырган. Әгәр кемгә дә булса җәннәттә йорт төзелгән икән, ул анда керми калмас. Ул йорт хуҗасыз калмас, ул йорт буш калмас. Ягъни ул йортка аның иясе, аның
hocası kim işin tüzüldü iken ul yurtga barıp kırır. Yani bizning cennetke kiruvimizni garantiyali bu yaki mescid tüzülüşünde, yaki mescidin turmuş etüğünde, mescidin hizmet etüğünde, özünün hizmetin yaki malın kırken kişiye. Hizmetin yaki malın kırken kişiye. Bugünkü günde elhamdülillah köp mescidler tüzülgen nasibettir bizning halkka hem indi eydegiz o mescidlerinin halleri turunda da bölüşüp duruyor. Hem mana shunda so'rov bor. Nechiksin unda tega kim aytmishli bitinde bir ayrim olgan kishi butun Tatariston yoki butun Rossiya masjidlaridan yordam etib bitira olmaydi. Nechik ish bitirgansan degan so'rov tug'adi. Bunda g'adiy bir javob bor. Qo'lingdan kelgancha eng aziz deganda ikki masjidga kishi sen özünün hizmetin bilen yoki özünün malı bilen yordam etirga tegishsan. Birinchisi sen yashagan o'rindagi eng yaqin mahallaning halini bilib turibga tegishsan. Sen yashagan o'rindagi eng yaqin mahallaning halini bilib turibga tegishsan. O halini bilibdiga qardash yaxshi kunda bordi bugun o'zingning ölüşünü, yardımını kırtırga tırışırga gerek. Özünün ölüşünü, özünün yardımını kırtırga tırışırga gerek. Ol nesen özünün işini ala. Ol mescidin tırmışın, gün kuruşun turunda kızıksınarga. Ol imamının, mezinlerinin, mescid hizmetkarlarının tırmışın gün kuruşun turunda kızıksınarga. Onlarını şahsen bilirge gerek. Hem bir-birin bilen kelishib, onlarga o'zining yaxshi taqdimlarini olib kelib aytirga kerak. Ya'ni mana shulay aytsak aytamiz, mumkin mana shulay deb o'stiradi. Shulay deb kengashib, o'zing yashagan eng yaqin mahalla bilan ilmdan nuq bo'lurga tegish. U xizmating bilan yoki moling bilan, yoki o'zining shunday degan yaxshi zotli nasihating bilan. İkincisi tuğup o'sgan yoqlarimizda har birimizning deyarli tuğup o'sgan yoqlarimda ovullarim, mo'llalarning, shaharlarim, mo'llalarning mana tuğup o'sgan yoqlarimizda tuğup o'sgan shusha ovulda deb aytmoq, aytmoq ta'mirlar qabullanan shaharda deb aytmoq. Eng yaqin bizning tub yurt deb aytamiz endi. To'xtash aytganda shunday bir tushuncha bor, tub yurtga eng yaqin masjidni da xalim bilirga kerak. Ham mana men aytgandan so'ng tub yurtga eng yaqin masjidni da xalim bilirga kerak deganda menimcha ko'pi bizning isine tushdi-da ham u masjidni endi yillar bo'yi ko'rganida yo'q ekanligi fikr o'tgandir deb o'ylayman. Yıllar boyu kirib chiqqani yo'q degan fikr o'tgandir deb o'ylayman. Ko'pi bizning shulay bo'lmasga kerak. Tuğup o'sgan yerlarimizning tub yurtlarimiz, bizning millatimizning g'ururlanarli bir sifati bor, u tub yurtni qadrlab. Tub yurt bo'sh so'z tugul bizning xalq uchun. Mana shu tub yurtimizning varlıkka keluvinde, u tub yurtimizning bereketli buluğuna sebep bulup turdu bitlerse, bu ona en yakın mescid. O mescidin halini çekmikenliğin bağırmayın. Oğulga qaytkandan so'ng yoki tug'an oğulga, yoki tug'an shaharga qaytkandan so'ng shashliklar o'tirg'una tugul, birgalashib chay ichib o'tirg'una tugul, tug'anlar bilan ko'rishg'una tugul. Bular kerakmi? Bular da kerak. Borib tuğup o'sgan yurtimdan eng yaqin mahallaning da borib xalin bilirga kerak. Narsa bilan yashaylar. Ondagi miskin agar davomida Toshlandiq ovul ekan, Toshlandiq shahar ekan, miskin ovul, miskin shahar ekan, asin xalli ekan, asin mulli ekan, sen bulduqli kishi ekan, yordam et. Shusha
mescidin bütün dige eğer de kütür alasın iken bütün dige Rasulların üstüne eğer de kütür almışsın iken bu algan kadar kütür ne bu olayında bizning ise ölüşübüz. Bu indi bizning ölüşübüz bulan mesele bu indi bizning ölüşübüz bulan özümüzün tüm yurtumuzun eylenen tiresinde de nur tarafında. Yaxşı birgeleşip tüm yurtumda içip otururlar, anda sileşip otururlar, bir-biri bilen yılmayışırlar. Bunlar yaxşı, bunlar kirek. Lakin mescitlerimizde, tüm yurtumuzda yakın bulan mescitlerimizde Allah bilen üsken, indi divarları, kıymaları ağaç kıymayken çirip bitken bulmaz katıyır. Timir kıymayken ul kuverip bitken bulmaz katıyır. Ez gene olsa da ölüşümüzden bundalar kütüge geçmez. Neyse desen de kişi üzerine iki eybirini saylap almayın. Ul tuğan urunun, ülesi urunun. Tuğan urunumuz bilen ülesi urununu biz saylap almayız. Şuna göre tuğan urunumuzni bilemiz. Ülesi urunumuzni bilmiyoruz. Lakin tuğan urunumuzni bilemiz. Teoriylere kirgende endi kişinin tuğan urunu bir urun bulsa endi aytdik endi iki mescid degende eng asli degende iki mescidde kişi qarorga turishsa yaxshi bo'lar edi. U bir katta eng asli deganini aytaman. Eng asli birinchisi bo'lsa shu yashagan o'rni, ikkinchisi tuğan o'rni. Tuğan o'rnining qadrini bilding, endi yaşayan o'rnida vafot qilasi o'rnin ham bilasan. İki o'rinda da adam balası o'zining xizmatin kiritgan bo'lar. O'zining ulushini kiritgan bo'lar. Ham mana shunda endi To'qash va'zimizning oxirini yaqin ayganda va'zning büyük ahamiyatli ulushini aytasim kerak. İzgilikni qilganda mana shunda büyük saqlığımız bir-biridan. U da bo'lsa mescidga yordam etgandan so'ng mullaga og'iz so'z aytuvlardan yoki masjid xizmatkorlariga og'iz so'z aytuvdan saq bo'lamiz. Nik desangiz birovlari masjid ochilgan vaqtlarda, masjid ochilgan tantanasida vaqtda birer qabr beradilar-da, ondan so'ng birer shu mullaga kelayindi, anda yoki birarsi o'lsa, yoki birarsi tursa deb aytdik, ko'proq vaqtda o'lsa kelarlar-da, mana ahvol bizning anda falarunda yashagan edi tuğanimiz, uni foydalanmasimiz bor deb aytadilar. Ham mulla dinni kengashlar beradi. Mana shulay aytsangiz bo'lsa, mana shu aytsangiz bo'lsa deb. Dinini ko'ngil ko'tarolmag sababli men bit Allah qabr berdim masjidlarni. Ni bu men tilagancha ishlamay, ni bu menga o'zinikin to'qiy deb aytadilar. Misol uchun qabristonda fotografiya qo'yib qo'yadilar. Hatta ovullarga bu abu tezlanishga qarshi. Uruslarga kabi fotografiya qo'yadilar. Hozir shunday g'alat ketdi. Qaysi ovullarda mullalar aytadi, yaram edi. Şuşu vaqtda yaram edi aytib bilan fotografiya yaram edi aytib bilan şuşu bergan 10 yil, 15 yil ilgari masjid ochilgan vaqtda bergan koyurlarni hatto istiqolalashmoqda. Koyurlarni hatto istiqolalashmoqda. Mana shunday askar bilan tushiga yaramaydi, saq bo'lamiz. U qilgan izgiligine abu salu. Ul qilib qo'ygan izgiligine cennetdagi o'rnini yondiruv, cennetdagi yurtini yondiruv bilan teng. Bik saq bo'lsin. Va la tamnun tastakthir li Allah Taala. Biroz shu masalada shuna ko'ra qadrli qardoshlarım, birorsini izgilik qilganda da bigrakka din yo'lida izgilik qilganda, ondan so'ng yillar o'tgandan so'ng agarda biror so'zi din ahlining so'zi ko'ngilga yoqqanda esa uni ko'tara olmayman deb shu shoydagi qabrlarimizga eski oldan saqlaymiz. Bu bik qati bizning Alloh taolo qoshida darajamizni tuban tushiradi.
bir kıl tutuşurlar. Şuna göre sak bulsak şunday yerlerden yani kılgan izgilikni munda so'rov bor. Kılgan izgilikni kim için kılabızsın biz? Mahalle içinmi? Mahalledeki satrutniklar içinmi? Mulla içinmi? Mescid içinmi? Yok biz içinde kılmıyoruz. Mahalle içinde kılmıyoruz. Mahalledeki satrutniklar içinde kılmıyoruz. Biz mescidimizden içinde kılmıyoruz. Allah rizalığına erişir için kılabız. Nigersin şulay edip aksentirul titler bu meselede iktibar aksentirul titler Allah rizalığı için diyen fikirge. Nidiysen biz kalgan 24 sebepni iki Allah'dan başka zatını rizalaştırıp yaşıyoruz. Yeki nefsimizni, yeki şeytanımızını. Yeki biz şeytan kuşkanını ötüyoruz, yeki nefs kuşkanını ötüyoruz. Bütün turmuşumuz bizden ikisi arasında çuvalıp veriyor. Hem indi izgiliklerine elbette nese Allah rızalığı için kılıyor. Hem nefsimizin kuşmasına karışık kılıyor. Özümüzün nefsimizin kuşmasına karışık. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi